uKhuzani, King Khuzani Idlamlenze Mpungose lapha ku-Facebook usikhiphele nasi statement or i-post. Kodwa-ke before sifunde i-post ngifuna siqale la. Lena incwadi ekade ibhalwa ama-Red Nation ezama ukuphusha i-propaganda yawo adume ngayo. Siyazi ukuthi bafundile ngale kwa-Red, kodwa bafundele izinto engenamsebenzi. Njengoba ile ncwadi-ke ibhaliwe ngendlela abayibhale ngayo beyishuna. Muhle wona edit, kodwa-ke uwumsangano. Indlela-ke ejwayele ukubhaleka ngayo incwadi yeDlamlenze Foundation iba kanje. Ama-letters aba mancane, ilogo iyabonakala ngemuva, kodwa lezi kuyabona ngathi sidlule ko-edit abaningi. Abanye babalandeli bakaMthandeni lapha, Mshana Webhova noMthandeni, bebhala incwadi. So asazi ukuthi-ke bafeva bani, Qhawe labo or uKhuzani, kodwa ave bemthanda uKhuzani. Asikho-ke lapho. Asifundeni-ke i-post yeDlamlenze ithi Blue Nation asihlangane kulezi ndawo. Laba abangenzela istatement samanga bethi ngisamele ukuthatha ama-event bayekeni futhi nibathethelele ngoba nabo bakwazi abakwenzayo. Ukubhukha uKhuzani ezokugcwalisela event yakho, email, bese kuba-ke i-email kaKhuzani. Uma usengome ngesonto asidibane khona. Bese kuba izindawo-ke lezi ezilandelayo ngoba eyinhlelo-ke uKhuzani zakhe anazo. 20 April uzobe sengome. 25 to 27 April ukwanangoma. 26 sebhulwa. 26 yabuyela futhi kwanangoma. 27 useKatleho. 27 uwajikijiki. 1 May uzobe seNkandla. 3 May useMpumalanga. Tafi Lifestyle. 3 May useDurban Music Festival. Le ezobe ino Ricky Ross, umrapper wase-USA, uzobe khona kezonandisa. Ngazo futhi i3 uzobe eseshow eyoperforma khona uKhuzani. Nge-25 uzobe eseNkandla. 25 May umdlalo waMaskala Stadium. Ama-event ase-confirmiwe lawo, amanye akakonfirma, ingakho bewabhaleke lapha. So zibuze-ke lokhu, yini ngale be-obsessed ngoKhuzani? Yini ngale behlale bekhuluma ngoKhuzani each and every day? Yini ngale beze bekhanda amapokoza ukuzama ukudichapha isithunzi sikaKhuzani? Kusimple. Benza lokho ngoba ubaba wabo wabafundisa ukuthi lokho ku-right. Akakaze abakhuze uma benza izinto ezi-wrong. Hleli beyiveza, bekhuluma izinto ezingekho, bedumisa amanga, benza into e-wrong nengekho ize i-trend. Uma uZimdolo engaphambana neqhawe labo, uZimdolo uye ozoba mubi, uye ozogcina etrenda. Bangamenza aze ayoxolisa ngomsebenzi wakhe because bayakwazi ukuncikisela ukuze umsebenzi wakhe ube sengcupheni. Sibonge Khuzani ngokubavala imilomo ngokuthi yena uba-prove wrong. Siyazi ukuthi bayayithanda le nto ukuthi masekuthulekile ingekho iqhawe labo elikwenzayo, bese beyabuya beza kuwe bezofuna ukuphakama ngawe because yonke into enegama lakho fuka Mpungose inama-likes, iyatrenda, bathola ama-views abantu each and every day. Kukhandwa ama-top 10, sekuthola ama-top 10 acasula abantu aku-Spotify. Ama-top 10 ebekuphi before kufika iParis, ebekuphi lama-top 10 before omenzi bephume laphana kwinsika yethu, ebekuphi lo ma-top 10 esezobonala manje. So siya-understand ukuthi kwenzakalani. Siyazi ukuthi ezinye izinto zenziwa lana, zenziwela ukuthi bafuna ukugcona wena, bafuna i-reaction yakho. Thina esaziyo umsebenzi wakho omuhle wenzayo nezinto eziningi osuyi-achievile endimeni kaMaskandi, we understand ukuthi yena there's nothing to prove anymore. Into okumele uyenze wena ukuthi lapho uzoperforma khona, lapho oqashwe khona, ufike ube khona, ujabulisa abantu, uthi short left kuphela. So le ndaba yokukwebhana lokhu bekudonsa befundisana ukubhinqa neqhawe labo lasemdletsheni okwabo lokho. Ukukhuluma engathi
bazalwa ngendlela engaqondakala emakhaya kubo into zabo lezo ukukhohlisana inkulumo akunandaba asazi ukuthi kodwa ke bawugcine lapha. So izinto ezinjengalezi njengalezi statement lezi lanto abaphosta ku Facebook kanje asazi ukuthi indaba ikuphi because thina siyayazi into ephuma kuyidlamlenze foundation group. So akunandaba bekuyilokho besifuna ukukuveza okwamanje ukuthi ke idlamlenze izobe ihambele kulezi ndawo abantu beqhubeke ke bedlale umsebenzi weKhuzani online be-stream be-view be-like be-share nama-comment ukukhombisa i-appreciation yalo msebenzi loyo. Bengangene kwi-trap yabantu izinto lokhu bebatrapha ngazo bebakhipha egaming lekwenitshela ngama-subscribers listeners. Lezo zinto lezo azibalekile uma zingabasebenzeli. As soon as be realize ukuthi lento leyo ngathi nina ayikho ngakini ma-Blue Nation ebese lokhu benichomela ngakho lo nto leyo into endala kade yabakhona into bekade bengenandaba nayo ama-views lawo bebawagxeka usuku nosuku bethi ayathengwa awasathengwa yini kade manje noma sebewathenga kangcono asazi kodwa ningaze kungena emakhanda enu lokho ukuthi yena kunezinto ezikanje. Ifocus yenu ibani ayibe kulomuntu enemthandayo enemlandelayo enazi ukuthi nimlandela ini animlandelanga itrend namlandela ingoma yakhe namlandela indlela aphila ngayo azehlisa ngayo uma ephambi kwabantu nanokuphila kwakhe nje ukuphila abanye abantu. Siyazi ukuthi ngale kwa Red Nation bamazi kangcono uKhuzani ukudlula ama-Blue Nation because bazi yonke into ngaye nezinto angazazi ukhuzayo ngaye bayazazi kwa-Blue Nation. Uyayibona bekhuluma ke no ngizwe ke nobani bani hlezi bekhuluma ngayo uKhuzani uMaskandi ume ngedlamlenze if uKhuzani mathoka saculi akasenzini bophinde bebhoreke futhi bekhulume ngayo noma engasekho. So kumele nikwazi ukuthi zonke into i-head office isenkandla yonke into yenzeka le eMandaba bazoyoguqa bona bethanda bengathanda abanye ngisho sekuthoba nengoma emnandi kanjani umsebenzi wabo uhamba kahle abakhohlwa ukubheka kuKhuzani abakhohlwa ukukhuluma bechome begcwaneke uKhuzani iyona nto leyo ebenza ukuthi bebe relevant bengakhohlakali nomuntu okade sekhohliwe ongasazi ukuthi uphi abantu asebayitshetswa wadlosha emhlabeni kodwa uvuka esezokhuluma ngoKhuzani nomuntu ofuna nje ukuthi akhuphule umsebenzi wakhe uzoya kwi-podcast thizeni ayokhuluma ngaye uKhuzani idlamlenze umfoka Mpungose kodwa akasikho lapho ke bekukudlulisa nje nanansi i-post ebhalwe uKhuzani lapha na ku Facebook wakhe esazisa ke ngeindawo zokuphefuma kuzo egqiba ke namanga ke waqeda ke amanga 5 years akhulunywa ama Red Nation. Sala kahle udibana nokuza ngiyabonga.